ubwo koko arambwira ati rero ngire nkubwire amasaha Shetani akoreramo. Yarambwiye ati Tamari ntuhagarike umutima kubw'itorero ry'Imana, kuko itorero ni iryanje, ko rigihagarikiwe na mpwemu yera nzarihagararira nanjye. Nibwo yaje kumbwira ati Tamari hari amasaha Shetani akoreramo, nayo nayakumenyesha. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ubwo koko arambwira ati rero ngire nkubwire amasaha Shetani akoreramo. Yarambwiye ati Tamari ntuhagarike umutima kubw'itorero ry'Imana, kuko itorero ni iryanje, ko rigihagarikiwe na mpwemu yera nzarihagararira nanjye. Nibwo yaje kumbwira ati Tamari hari amasaha Shetani akoreramo, nayo nayakumenyesha. Yarambwiye ati saa sita z'ijoro hari ibitero bikorana na Shetani, abadayimoni ba Shetani. Saa sita z'ijoro ababohereje bakaza baje guhumanya isago z'abantu. Koko narabariwe ati mugabo urusago rw'umuntu w'umukristo tivyo bitero nta jambo bihagira, kubera ajya amaraso bajyaga bagotesha iyo bagiye kuryama, bakavuga ati turatuye amaraso ya Yesu Kristo kuri urusago. Shetani ibitero bya Shetani nta jambo biba bihafite, biragenda bigahumanya isago zabibagiye kugotesha kw'amaraso gusa. Tariko umuntu yibutsa akagotesha k'amaraso, ndatuye amaraso ngaha ntuye, ndatuye amaraso ku rusago rwanjye. Shetani ibitero bya Shetani nta jambo bihagira. Narabariwe ati hari iminyuro, hari inzira abadayimoni ba Shetani banyuramo mu kuza guhumanya amayo masasta y'ijoro. Baranyura mu marimbi y'abapfuye, bakanyura mu matwarete y'abantu batarakizwa. Twarete y'umuntu akijijwe birinzwe ibere ry'agaciro kubwa ya maraso ya Yesu Kristo wamijagirako. Nta n'inzira abadayimoni baronkamwo ngo banyuremo. Narabariwe ati izo saa sita z'ijoro abari batayikwiriye neza y'abadayimoni bakora uko bakaza bagahumanya nisho gikorwa baba bafite. Saa saba zuzuye neza Shetani nawe aba yidugiye. Amaze kuduga nawe abafite igikorwa cyo kugenda kuvyura imbohe basanzwe bakorana. Buriya hariho imbohe zikorana na Shetani, nubwo muba muturanye ntabwo ubuzi ngo kanaka ni imbohe. Oya, abazinanye na Shetani nyene ko ari imbohe. Izo mbohe rero aragenda akazivyura mu isaha ya saa saba y'ijoro. Akagenda yigira amahirwe mabi niyirari tambaye, taragenda akayikankamira cyane. Wewe uracyari ngaho, n'ukuntu ubona urugamba rukaze kwa kana kubunyene. Iyo mbohe yoyo nitinya ngo ni kwa pastere, nitinya ngo ni kwa mungere cyangwa se ku mukristo kanaka. Yo kubera ko ibiri kuruhumye ifa kugenda uko nyene ikirukanga no kuja kujunja ku rusago rw'umuntu akijijwe. Narabariwe ati urusago rw'umuntu akijijwe ivyo abamarayika ndabigarukako. Impamvu ibitero byo bihatinya, hari umumarayika aza kuturarira yitwa marayika Mikayeli. Marayika Mikayeli rero uwo aza sizeri za mu gitondo, za nimugoroba akazamuka sizeri za mu gitondo, araratugwanirira intambara zose za nijoro. Ahejeje nijoro kuzigwana intambara zose zirangiye, ahitira azamuka
akaja mu ijuru. Nibwo rero ivyo bitero bihatinya, baba dayimoni barahatinya. Ku rusago rw'umuntu akijijwe ugasanga bobo baramubonesha amaso, bakanatanga raporo ti ku rusago rwa kanaka ku mukristo kanaka ntituzasubirayo, ti hari umuntu ameze ukunuko, bati bamutinye Mikayeli. Ariko iyo mbohe yoyo ifa kuza igahitira ijunjaho, ntabwo iba yabonye uwo mumarayika Mikayeli. Ivyo abamarayika ndabigarukaho yego be. Hama rero iyo mbohe narabariwe ngo iraza ikaza kujunjaho, hanyuma ikanduruka igasubira mu rugo 8 zageze. Ngo hamigeze ku buriri kavuga ati none se ko nari nateguye gukora ibi nibi kwa kanaka ko ntabikoze. Narabariwe ngo nukubera ko marayika afite ibigwanishwa 3. Marayika Mikayeli arafite ikigwanishwa c'imbunda akoresha mu kurasa bya bitero by'amabatayo y'abadayimoni biba byaduze saa 6 z'ijoro. Arafite n'inkota akoresha akangisha utudayimoni tutunyantege nke. Narabariwe ngo utudayimoni tutunyantege nke tuje tukimuhumurako ngo dusubize umugongo inyuma, tugendesha umugongo inyuma, nitwo tugenda gutanga raporo ngo kwa kanaka hari umuntu umeze ukunuku ntituzasubirayo. Ariko ayo mabatayo narabariwe ngo ayarasisha iyo mbunda. Ariko uyu mwampu umwe ngo atikiza batayo yose, nta nagashika ngo kagende kubara inkuru. Hariho ijisho nabonye afite, ni ijisho ritukuriye cyane risa n'umuriro. Iryo jisho niryo akangisha uyambohe, kubera yoyo ntayirasa cyangwa se ngo ayisogoteshe iyo mbugita, kubera ikangisha ijisho ngo haba hari ibyizigiro byuko izakizwa ikazatanga intahe y'ivyo yahozemo. Rero ntiyemererwa kuyirasa. Rero iyo mbohe ikiza yirukanga, marayika arayitegereza na rya jisho, ikumva ishishimurwa, we yoyo ntimubone kubera ko ibiri kuruhumyi. Rero imaze gusubira mu rugo kuryama ngo iravuga ati none se byagenze gute ko ntakoze ivyo nategerezwa gukora, nari nateguye gukora, byagenze gute? Ikama yibaza uko koko. Narabariwe ati mbohe habonera n'imbohe irari tambaye shetani ayikorora uko tikaja kujunjira gusa ku rusago rw'umuntu. Narabariwe ati izo mbohe zirarushe, shetani azikoresha imirimo ivunanye, ti kandi nta ngero ziba ziziga zizahabwa. Ti koko zirakora zikakorera ubusa, zikorera kuzajya mu muriro nyene. Yesu yarambwiye ati muzajye musengera izo mbohe cyane kuko zirarushe. Timuzajya mumva bavuga ngo kana kajya gukura umwuga aramenya, tinukubera ko shitani aba yamukoroye uko nyene, tija akamohereza ati genda hariya, agasha yibagirwa gutora kenda yambara, agafa gukoroka ari gusa. Niyo mirimo mibi ivunanye shitani abakoresha. Narabariwe ati 8 z'ijoro zuzuye neza niyo saha shitani akoreramo. Shetani rero ukuntu akora, ntabwo akangwa ngo wugaje amaraso ku nzugi, ntabwo akangwa ngo wagotesheje amaraso ku idirisha, wewe amena uruhome. Shetani wewe akora nk'icihebe, amena uruhome. Niba wateguye ngo 8 z'ijoro ndaza kuvyuka nsenge, taraza agahitira guhwikira agusanze ku gitanda, tiwavyura umusaya gutya akaguhwikira akavuga ati ba wiryamiye uruhuke, ntuzi ko wamye mu miruho y'isi rusha, ngo akaguhwikira ukanduruka ugasinziriramo, ubyutse mu gatondo ugasanga bwakeye, ngo ugatekereza ati none se ko nari nateguye amasengesho, ko mbyuka 8 z'ijoro gusenga, byagenze gute ko bwankireye ko? Narabariwe turabambwirira nuko mutegwa ntimumenye yuko mwatewe, timuba mwatewe koko. Nibwo koko shitani yo saha ayikoreramo. Yesu Kristo yarambwiye ati Tamari, ti saha ya 8 y'ijoro, iyo umuhizi ayihagazemo asenga, agafata umwanya wo gusenga, tivyo ariko asaba byose ndabihesha agaciro.
tivyo ariko arasengera byose ndabimwishura ti kuko ni isaha isaba kigoro ti ni isaha irimo ibitero byinshi ti ni isaha shetani akoreramo ni isaha irimo itiro rikomeye ti ni isaha irimo umunaniro ti rero koko umuntu erinze afata uwo mwanya w'iyo saha ti nanjye ivyo ariko arasenga byose ndabyumva ndamutega amatwi. Yesu adutabare atugabire iyo saha tuyibemo nk'abahizi ego pe kandi bizakunda mu izina rya Yesu. Nibwo koko ivyo bitero yabigejeje kw'ivyo aho hari ku munsi wa kane itarike 24 z'ukwezi k'umunani 2017. Hanyuma itarike 25 nibwo hari kuwa gatanu mu gatondo papa yaje kuza asanga aho nari ndyamye arasigasengeye arangiriza ku ijambo yasenze mu magambo make arangiriza ku ijambo rivuga ngo mana ijuru nirikinguke riyagena uyu mwana yaje guhitira yigendera mu mirimo hama nanjye naje kuguma ubwo nyene akigenda naje kubona Yesu Kristo aje arambwira ngo Tamari ngo akarimbi kari karashinzwe na papa wawe ngo igihe yagusengera ansaba ngo nkuzigame ngo ni nawe ugashinguye ngo ubwo akwemereye ngo ijuru rikinguke riyage nawe ngo anyemereye kukwigisha rya shuri. Ndavuga ati yego pe. Arambwira ati rero ishuri ngire nkwigishe ni ishuri rikomeye cyane ti ni ishuri risaba kwiga ti ni ishuri rya kabiri rya secondaire ti ni ishuri risaba kwiga umwana uciye ubwenge ti ni ishuri risaba kwiga umwana abaza tivyuza kubona udatahura umbaze tivyuza kubonesha amaso uvyitegereze neza tivyuza kumva nkubwiye ubishire mu mutima ubishire muri ntibati yego pe. Nibwo yaje kumfata ukuboko arambwira ati kandi iri shure rishingiwe akarimbi ubwa mbere ishure rya mbere rya primaire ishure ry'intango nemererwa kuribwira umuntu wari we wese n'ingenzi je kunsura narayibwira ivyo nigishijwe ariko iryo shure rya kabiri yambwiye ati rishingiwe akarimbi tivyo nzajya nkwigisha byose uzajya ubibwira papa wawe w'imwemu na papa tigihe kizagera nguhe uruhusha uhagarara imbere y'itorero abantu bose uribashikirize tariko nkiriko ndakwigisha uzarimenyesha abo babiri. Ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera